आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल हाइरी मथंग सही के विधानसभा मिखल माई पाकना पांगथोकनबा लौखटपा याबा थबक लौखटपा हौरे राज्य पुलिस के अनौब डीजीपी ओइदुना ngasiदagi थबक पुबा हौरबा श्री पी डोंगल हाइरी मणिपुर पुलिस ना राज्य विधानसभा मिखल नियम चुमना पांगथोकनबा होनागनी मणिपुर के उपung कुनमरी कोविड-19 की पॉजिटिव केस 19 थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगे सांग सादा अमगी मखादा लैख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी बीजेपी ने लेंगाक पाइरिबा राज्य सिंह मुख्यमंत्री सिंह उनुदुना चौखट थौरांगी मतंग वारी सानख्रे अमसुंग लेबा असिदा अपुनब वैक्सीन डोज कोटी 139 लाख मरफुतरा हेन कापथोख्रे राजस्थान दा ओमिक्रॉन की अनौब केस मरी थेंगनख्रे Laibak asina COVID vaccine dose koti samyangki yongna kapna bo honaring cherga sida anobo corona variant sing thorakle haribasina amuka sunungnang po halle phiba masida ikoina tabiriba miyamda hek yaba makai atuwa matamda vaccine dose suna kapthokpina bamasung atopa miyoi sing vaccine kapna mateng pangbina ba appeal tawjari लाइसेट असिदगी ngakthoknana ba chamba thong ahumasi inbiu face mask upiu phut taruki social distancing thambiu maimit amadi khut sa seng hamdokpiu COVID-19 की मरी लेना ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 तदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 1800345381 फोन तोबियु हौजिक मपुंग एबो पाउ राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल हाइरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लेवल पगी मतुंग इना मणिपुर की फाइनल इलेक्टोरल रोल मथंग सही की जनवरी मंगा द फोंगलगनी इम्फाल ngasi पाउमिसिंग उनबा मद श्री अग्रवाल हाई हौजिक चथरिबा फोटो इलेक्टोरल रोल की स्पेशल समरी रिविजन दा इलेक्टोरल रोल द मिंग हापसिन बमदि लौथोकपग मरी लेनना हौजिक फाउबदा फॉर्म लाख अमा लिसिंग निफु पिसिलक्ले मिंग हापसिन बा अमदि कक्थटपगी मतम मसी थासी कुंड लोरगनी मागना हाई हौखिबा नवंबर 10 फाउबदा जिला खुदिमा की M3 EVM सिंगी अहानबगी ओइना चेक तौब लोइख्रे मसिगी मथक्ता वीवीपैट लिसिंग अमा आसामदगी पुरक्ले मसुंग जिला सिंगी यंथोख्रे हारिबा मशीन सिंग असि चेक तौबगी थबकना दिसंबर 28 दगी हौरगनी जिला खुदिमा के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस सिंग दा EVM सिंगी मतंग दा वोटर सिंग ना लाइन खंगना ममोंग दा डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सिंग हांगदुक्ले मसिगी मथक्ता डेमोन्स्ट्रेशन वैन सिंग अथु मतम दा लॉन्च तौदुना राज्य सिगी पोलिंग स्टेशन खुदिमक चतुना EVM मशीन की मतंग दा मियाम भाप ताहना न थोरांग सिंग पाहितकनी राजनीति दल सिंग मतंग दा CEO ना हाई जाति थाके मदि राज्य थाके सखंगलबा राजनीति दल सिंग दा तांकक अहमलक मिफम पांगथोख्रे मदुदा मिखल गमरी लेने लौखटपा थबक थोरम सिंह पुंगफाना मतिंग पांगकी मिखल मॉडल कॉल ऑफ कंडक्ट ngakpa एक्सपेंडिचर सी बिजिलम सुंग राजनीति गमरी लेने एडवर्टाइजमेंट सिंगी प्री सर्टिफिकेशन की मतंग दा ट्रेनिंग प्रोग्राम अम पांगथोकना बहोनरी श्री अग्रवाल हाई अंद्रो वांगोई मयांग इम्फाल थांगा लिलोंग सुंगसुरसानपुर विधानसभा केंद्र तरुक असि मिखल सादिंग का हेन तौबुग मरी लेनबा सेंसिटिव ओइबा विधानसभा केंद्र सिंह हेन मसक खांगदोक्ले लाकदरबे मिखल सिदा पुन्ना गारी लिसिंग तरुक चंगा मरपुनि पन चंगनी अपन लाइसेंस कन लिसिंग कुनमंगा चनी मरपुत्रा मापन गी मनुंग दा हुजिक फावबद लाइसेंस कन लिसिंग नि पन सातरुक नि पुनि पन मनकनक पुलिस स्टेशन सिंह दा पिखलकले Political parties have also been made aware that Supreme Court of India has directed that criminal antecedents of all the candidates should be disclosed on their website within 48 hours of appointment of the candidate. As soon as a political party identifies and declares a candidate for any particular constituency, they need to declare their criminal antecedents on their website, and our compliance reports need to be sent to the returning officer and to the CEO office. If they fail to do that, it will be contempt of court. Further, candidates are also expected that they should publicize their criminal antecedents at 3 instances, once through print and electronic media.
None Jilla ki Longmai Kholdanga si EVM amasung BVPAT ki matang da miyam bab tahan bagi thorom amu pangthokre masiga chap manaba thorom sing tupul amasung hauchong da su pangthokki thorom sing adu Tamenglong Jilla ki District Election Office na sinbani hairi Raja Police ki anauba DGP oiduna ngasida ki thabak puba hauraba siripi dongal na hairi mahakna DGP orakpaga khwaidagi mapung oina hana pangthokadaba thabak si lakatoriba Manipur Vidhan Sabha mikhal niyam chumna masung santi oina pangthokna bahana bada police force asina angamba thodang launa bahana bana oigani Akashvani Imphal gi Regional News Unit ki head Gangte ga ngasi DGP ga office ta khanan unaba mara siri dongal na hai raja sig miyam amasung police ki marakta hena phaba mari thamna na bahana badasu akhanaba mi yeng changani Police Department manung da mathau ningthina tawa personnel sing puning thogat pagalona na atai personnel sing mathau tamning na ba thausil thorang sing paikhat na basu hana gani haina siri dongal na makata na phongdokki The election is looming over us and this is something in which democracy is based, a government is based, and my first primary focus would be to conduct the election in all fairness and to the satisfaction of everybody. Secondly, I would also like to improve the police and public relation because without the public we cannot function and the public also cannot do without the police. And if once cooperation is established between these two, then everything will be so much more smoother. Maragasida Mr. India P. Dongal na DGP Orakpada Sangai Jim Kagem Pali Fantaki Kosamadi Flyers in Nungai Fondorakli. Malem go in a Sahitara Mangadi Nifumapan Pau the Lebanon P. Sing the Tongan Balaina Sing Naduna, Siba Sing Manunda, tuberculosis, Mayam na TB Harga Kangabalena Asinasu, Quaidigi Yam Sienbagi Maram Oidi. Hairi Balena si Laibagi Pankai Makada Labor Musing Maruina, Masio Sinjak Sabuat Pamadi, Nisa Season of Toali. Laina Asina Pising da Nahanbagi Maram Amadi, Masidagi Ngaktok Nabagi Matangda, Porom Pat Labor Jenims Hospital gi, Department of Respiratory Medicine gi, Senior Chest Physician, Dr. Namirakpam, Sasikumarga Unaduna Wariutai Shanabagi Programma, Haying Pung Tareta Shandokani. Tuberculosis is a 13 leading cause of death never. Aduga first leading cause of death and mahik na siyan badadi TB na siyan masine inhale. Adubu COVID pandemic lak badagi di COVID na first siyan greba. Adi COVID tinga si 5.3 million si greba. Aduga akoigi last into 2020 da tuberculosis na siyan basina 1.3 million. Akashvani Imphal gi Paukang bunu puthok pawari watai shanabagi thoramadu Kangla amadi Sangai channel taw fangani masigolona na AIR Imphal gi YouTube channel live streaming tawduna sandokani tabiru pawasi Akashvani Imphal dagini Manipur hau ke opung konmari the COVID-19 na nawa mi kunma thoi nawa phagalak pagalone na nawa phagalak pag sangsa da marputra ni pan dasmik amataruk yaure haksel bibha ke serola mana hai haibu matamasida mi taramari nauno COVID-19 positive oiki positive oibag sangsa da chino dasmik mapanni laina asna nawa mi ani laikide haujik raja sida COVID ki active case chahum tara taruk lairi Power Mantri Thongam Biswajit na hairi industry chokot hanbana thabuk phangdaba ke samasya hantan mar chawna mateng oigani Hotel Imphal ge sangai holdanga se pangtokpa National Energy Conservation Week loisin bagi tharom da saruk yaraduna mantri na hai industry chokot han bai basida mai gi phim phagat han bagi tangai phadaba lai haujik raija sida mai gi award plaite mahang na hai ujala scheme gi makhada LED bulb from sung tube light sing miam da ahong mamal da phanghalli masina energy converter sound mateng pangli masigi mathakta prepaid meter pan badagi miam da mai lekna sinabagi haina bil hen bangam lai Mantri na hai English singani taratreta Raja Sigi Aggregate Technical and Commercial da puthabagi sanga se sada ni phumanga dasmik taruk oirambadu haujik ti sada kun dasmik manga dhan than bangam lei Manipur na maromdum lepse bangamba rajya ma oidriba makai maromdum lepse bangamba Bharat ma ohin bakha ngamloi haraduna Pradhan Mantri gi manglan maromdum lepse balaibak ama sangot paibasi fanganaba akoi punu hana minasi haina Mantri na appeal tawki Self-reliance, we state among or Bomatam da, self-reliance, we country like, say, Bharat Prime Minister, which is kind of about Atmani, Bharat, self-reliance, Bharat Ama, whenever we simple place, Manipur, self-reliance, Manipur, Wedragadi, Aquina, self-reliance of Bharat to Oivia. Other than see, Bharat Prime Minister, housing for all, Prime Minister Awaz Josna, Gramin, and the Arban Giputoriba, Yum later was in Yum Sabiriba, MSPT Shelgida, Energy Loiba, Sobhagagi.
scheme ama puthwakanda free electrification connection gi piri bagi torising je ko last mile da ko ni jawra iba adugini Energy Conservation Week Kamari Lenana MSPD Cell Sin Pangtok by Asia with painting competition ki fall out to play. As a competition the class 6 to get Fabu category da Nirmalabas High School ki class 7 ki mahiroi Marina Chirom na ahan betari. Class 9 ki 10 Fabu ki Kanglup to Erika School ki class 9 ki mahiroi Hurst Maishnam na ahan betare. Painting competition ki oina class 6 to get Fabu ki category da Wangkai High School ki class 7 ki Yaipaba Ning Thojam na ahan bamasung. Class 9 ki 10 Fabu ki oina Mothers Fright School ki class 9 ki mahiroi Irungbam Marconi na ahan betare. International Day of Persons with Disabilities ki thoram Handicap Rehabilitation Organization Jiribam Sindunangasi Jiribam ki PWD Guest House the Pangtokre Thormodu Dahana ki Mantri A Biren Sarukyaki Thormodu the Wangang ki basingna disability singbu miebe ki minung sigaloina na luna sana loina binabagi matangda phongdokna ki Jammu ki Indoor Sports Complex ta thasi ki taranipani kunmathoi phau sathagadaba kuntaret suba thangta championship saruk yagadaba Manipur ki thangta ki team ngasi Imphal thadokre makhoi konung mamangda ki BJP Manipur Pradesh ki Vice President Laisram Minaban tanalam thaki None Jila ki Longwai Fat 4 Piece Land ngasi ningtham mahi marong sing thaba ki matangda nomu ki aiba training program ang pangtokre Krishi Bigan Kendra Tamilnong sin bathormoduda akang ahisina wangang ki Manipur State Commission for Women gi Makada Jomi Murders Association Sinduna Nomagi Oiber Legal Awareness Program amangarang Surasanpur Jila gi New Lamkada Laiba Grace Home de Pangtokre Thormudu da Women Civil Society Organization Sing Mihut Sing Amadi Jomi Council gi Mihut Sing Yauna Punmi Chamaron Sarukyaki Akaswani Imphal gi Pau Tabiri Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Varanasi da leba asida BJP na lengak paribarai singi Mukhyamantri singa unaduna sakot thorangi matang wari sanakre maduda Manipur gi Mukhyamantri Nongthomam Biren su sarukyaki mipamuda Rajya Singh gi Mukhyamantri Singna makhoi gi Rajya Singh da pakki level lengak sasan gi mari lena ba tongan ba thausil kya gi matang da Pradhanmantri da paudongki thormuda da BJP gi National President JP Nada Madi General Secretary Organization BL Santos su sarukyaki awang nongpok Rajya Singh oina Tripura Nagaland Assam amdi Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri Singh su hairibu thorom aduda sarukyaki Leba asida sathariba COVID-19 vaccination drive asida puno vaccine dose koti chama kuntra homdoi lak marputara hena kapthokre hauke pung kunmari asida leba asida puno positive case lising manga satret marphu mari thanaki aduga me lising taret chamapan marputara manga na nabadagi phadan discharge tauki nawpa phabagi sang sada marputara nipan 10 bik ahom taret ni hauzik active case lising marphu nipan samapan marputara homdoi lairi Amaromda Rajasthan COVID-19 ganawa variant Omicron positive oiba mi mari amasung asi thengnakre makhoi mari adugi manungda ahumdi Sikar dagini aduga mari shubami aduna handakta Ukraine dagi halakhiba Rajya Sigi Cotton Jilla dagini haujuk phawda Rajasthan da Omicron positive oiba case taratret thengnakre Hauzik COVID-19 ganawa variant Omicron gi laisat lairiba lebak singdagi Bharat lakpa flight passenger kudimak RT-PCR test sungsoi shoidin tawgodabani haina Airport Authority of India na lauthokre hauzik sanabagi pau None Jila gi Khumjira sanaba hanba Youth Gospel Olympic Football gi quarter final match tangasi Holyland Khumji LDSFA amasung tausang na makhoi gi lamba sing buthoikre aduga ngase sanaki ba semi final match sing da Holyland Khumji na Alpha Omega bu taret taruk tamasung tausang FC na LDFA bu panjan nipan taruk tamai thi pikre Singjamai wango bhaigapati laikai da sathari ba thoksom Anobi Memorial Soccer Tournament king as sanaki ba match da Kiran FC na ISPSD langdumu panjan ahum amada thoikre Loisilakpata COVID-19 dagi ngak thoknana ba COVID vaccine kap thokpa face mask uppa phut taruk lapna na laiba khut samadi mai mit taru tanana thambhai ba achamba thong singase ngak na satpina ba amhan ning singjari aroibada maroi pau amhanna Rajya ki Chief Electoral Officer Rajesh Agrawal na hari mathang sahi gi Vidhan Sabha mikal mai pakna pangthokna ba lokhat payaba thabak lokhat pa hore Rajya Police ka nabu DGP oidana ngasida gi thabak puba horaba Sri P Dongel na hari Manipur Police na Rajya Vidhan Sabha mikal niyam chumna pangthokna ba hanagani Manipur hok yopung kunmari da COVID-19 gi positive case taranipan thengnakre positive oibagi sangsa da amagi makhada laikre Pradhanmantri Narendra Modi ngasi Varanasi da BJP na lengak pariba Rajya Singh Mukhyamantri Singh unaduna sakho thorangi matang wari sanakre amasung
लेबाग असिदा अपुन वैक्सीन डोज कोटी साम 19 लाख मरिपुत्रा हेना कापथोखरे राजस्थान ओमिक्रॉन की अनव केस मरी थेंगनखरे पाउ लोइजरे